network fumu hande meba uti moto so ena obi di konti ma ne sekan ba yedu fumu ho park moto na ena usi free moto no so na odwane me sim free supo me gina so me na kitwa na sie asana si me ni siwie na mete konti ba ne sekan o se na ebu kuma network fumu ma ba hwan ya Ghana friend WAYOME WAYOME wajane na sa Ghana de WAYOME de na nkoye ba akope me ni ni anka sabadi am de friend no kroni nso ne guy name na hotadi e da ne so ne WAYOME wajane yo enti WAYOME nko obekumi yo edi enti wase bebe holes for the man no eni enti na obetwa me sekan asamo kan krofo otie o wase sasana mo de man enti na obetwa me sekan no na asase na wo se hemfo na de ma o I finance no Douglas omo ye hemfo omo ye flawless guy na mebisa omo ji wiska ye ton ma o mo ji me kakra ye ton asase ne sen omo anton omo bisa dana mo kwachima asase no se mo wiska ho a ska na mama ton bo ma me no ana mi sa na me kotua na magi ana mi kotua ma omo na omo kwachire mi omo anton asase na ma na ska na otua ye din ska omo ka se na mo je free me wo se mo bi ho de a ma kwachire mi okay enti no wo frɛ wono mo akwai sa nyambra se mo obedi ye no na wo se ne ya osapon ne sen wo se ba bia mo de ma me ntina o ye sade adenti ho ye ne dia ho na me ntiase ho na on tiase sen ono ka se me heda ni no okay se kan no di twa ho ne ho he fa ma che me kon ana o di twa ya na so o twa o tie free so ana ha sei so o di se kan na ai kontima no e de jam ha ne me ha o kon ne wabati ha kura so ai sisi na ekofu okay eba ne sa no utimi ebo aposifo amane ase asema atu ni na mkobo aposifo amane under 17th April no na ye Friday o manche no Saturday o manche no Sunday o manche no Monday so na Easter holiday o manche nti branda na mo fi na mo frem se membra an ko do police station na mo se afi na mo he ya se ni je mu se gani default o manche no mo de family kwan so nti ne branda da bi no kwera na mo ba fales for no ba fi se fi me hon ba bi me wono okay se kase na mabo se e kase na mabo e wode e ho awo hospital mu am ko ya mpa me ye no se etwitwa ho a wo hospital no e de be ka na abo no hospital no babisa okay na me ka kire wo na mo soro ko e sa mo akoma ne be nti me de akira na me hu de ko nti me fa Ghana se de abe bi ma obi oyeye one day okay nti o man be na ye den anti o man be fales for na di koto mo nim se na se no o mo se me nkofu mo bi ko pem se asembe ebisi na se wasem ye man be na nko ba bia wo de sekan na twitwa ukwa wo de sekan na twitwa o free enti wuwu ya na nka won so wawu kwa ka wawu WAYOME na chira kwan we na chira kwan na me ni ba people ono kasa 16th April na oba honom no enye dadi na me ni nda ani 17 de kin 17th na was oye me ni ba bi ono kasa wote me dey asoma wo kan menti ase o nipa na wadi anyamra asem ye ma ni hwan na beli no ese guy bi o friend Kwame Anwuna emu kromo so edi no nso de enya agro enya WAYOME Kwame Anwuna Kwame Anwuna ne ekoma ni bill Kwame Anwuna se WAYOME wo hefa okay on de mini be patia o Kwame Anwuna de mini fie ba WAYOME de mini be patia o na watimi abusa Kwame Anwuna WAYOME akira kwan ene ebusa na ne krampo wo se ni busa na se ene wa frɛ Kwame Anwuna ubusa na se ebusa na wo se asem no on de waso ndi akiri mpo Kwame Anwuna ne die ne WAYOME uti ne omukasa ma omose omuna se WAYOME ni ehia bosen a omudi na nim eko obi okoje bosen a edema WAYOME sania case no emu aye ha no bipese mibusa se abrantie no ede se kan ne nasefo beto hye wo so a yeyi wutire free so yi won so so bo mode se wutwitwa age ho kwan bi so ana kwan ben so na afai America na me koy me do abi na kese na se wa amomode wo de wudwane se be ya otintie nti ode ba ne se kan twa mi na oso mi na mi na to fom ana me dane na o ka na me so me ka ni ti we de Vampire Diaries more than a vampire for more ho na onya akotwa bi opra ya na okay kana me ka wona di kan ka me nsa me dan ni wi na me nsa na kodi na no side na o kai ansa na wo ka ni bi kan nsa dia nipa wonim ne ba bia abre odi kan beto wasase ne so no yes na wo bisa no eno ne da odi hunu no the following day
and as oba revenge obedi saa nsɛmɔne a wadi ye asɛm yi fira posifo nsɛm a minim sɛ ɔwɔ adɔfo obi antimi anni wachi sɛ bi a ɔkɔ na ɔne na konya nsɛnka ye bi manya obia asase na yɛ saa WAYOME ne de ana da bi na reban sase na na brampa asɛm ibrahim ma me na asase ne bi da hɔ a ɛyɛ na yɛtimi de ma obi sɛ ɔmmɛyɛ so adwuma nana ya medasi pi nyamisha nana ya tchered honna me maame usu a hono mo wo ne ye wo ye okay na yinchi ni abofo ba bia papa ifri bai okay ye wo tchered hono ebre bi dui e ma ban ene unit committee ne nananom be hia se ho omo petik enti forest ne da ho tu na ye mfa nye hwe a abofo na ekum nam wo mo no omo hwe no mo register eye kromafo ndo why na adwene se opeso dobi okay enti se nana ya na bitima do eye ekamienu a na yetwa e de ama udo wie na wudua wo ne ma no mo so di tiki no ama wo no waduadua na se papa wo na odua de en omo ka se me dua tik enti tik no nkwa no bedua onye no baye nana ya ti udua tiki na wadua wo banchi bode me nke bibia bro de opeso dua bia na wadua okay afe no so a wasan do ho na wadua sa titiki ni koduru ba bia udua de wase enye yi a na ban age na de eno kranse bre bi du na so da so de tia se ma ye nkrata se wunni ho a nipa we na hwe wachi ebre bi du sa na wo ye nkrata bi na wo ye de en maybe plan de ko introduce me kire omo because me someone who can me give information free na na brampa ho me nim sa asase yetimi twitwa ne sa de mamo sa nti wo no sika wutua en krata asem bi anim nti sika no wutua e for de en sika no omo sa so no kwa chem de sem wo amato ambo kire me no se betimi dia na se o metimi ma kwa kire ma sa sem ana e kwa kire omo kwa chem sa no ba na mitua ma o okay nti wo fa ne sa site no e de na wankasa wudua e se ebro na midua e ebro na wudua e nti se sie no wasase na kwa akosi sen asase nti otwa mi sana mo ba fi na mo ka so no mane be no na ofi na na ba ko na minia ba ko se ototozi nezero ho sai o so ko tu ko do na mo aduro ana obo mane o wasase ne so maburu masase ne so ana obo mane na misto ni Sunday na mitu mpe obi ka ho na itu motu ko e ko do na mo aduro ampa na me frɛ forest ni no de o mama sase no me ka sana wase nya na okure ti me ka sana na wase me pa ka me bo bia me sense no ntua ma me na mi frɛ sase no so ade a okuani bia mpɛ sɛ ɔbɛte ɛna yɛ ka kyerɛ wo no yes ka wabɔ bia ka ne ntuama ne fira asase ne so na adenti nti o me na anya adwen da bi adenti wan misa me bisa o ka wi na o ka te no pra okay ene kosi sen nti e o ma na me di akira nti na nsan ya na me ko mpa yin na akasa ho e de ko tu na nim ana o se okay wate me ana oji mi number ana wase mreka ke go friend ti mi tu kwa kana me bana of man nkura no e friend ana o friend se say na se kan na edi twitwa na kwa akoda o se say wasa ase na se ye kan yo to aso e ti o friend ma e pa ni friend ma e ko duru en na etna ase na wo mo ana e kan na obusa ma numa se na me kan o kasa no nkrofo se o mo nte bra nti obusa me a ya se bie wanum obusa me a me kasa e no pa ini busa ma me bo ma numu asem kire wo mo no na mo se ente sa o ma anye me hwe ana me yi me phone message ni bi scan bi me ma mo ba money me akasa fiscal money ana mi kire pa ina so no problem set sa dia o bon ko enko kire be me dua fa ye no no mo yi me se e ma me na o mo yi me se ma na me twa ma bro wi a efri so ho na sa time a wo yeso adwuma kra na ye yi uti afri so yi na wakwasa wo kwa akodwutwa no ba ye afri so ene ye no de wo kwa wo ma wo yo ti waso o mo chom do ba yi na ma fri so nkra no so na e sa area ho o no mentimi nya adwuma kwa me de mo fa so nti kwa be na de mo fa so ensresre asa wo asam ato na ye yaje ho akonwa si ho nkonwa ye ne wo edi ho abobo wo ya osre enya me se o mo se kwa paini se me ye mistake sasa na ka me bona ma na dia ka otu na mo bae mistake ya ye ne sen wasa se ba ma bona ma ne wa mo panyin na ma ne o se ono wa ma me bona ma ne ka me bona ma ne dia Ghana
kwan bi e be fa so e be yu bia ye be fa so Ghana yo nti sese ne kura tin kura kwan say no omo se mo akọkire me sie no say no one pese bo for bom ne say akọkire me say de makọ twom aburu a simbia mba ani twa na aga ni twa me so na ba bia wo se mra bia wo se de no fa so na say esunju ba na esumanya masunju na won so twa ase kan so ka no ana self defense and yes because my esako gumi nipa obeli wo no me pese nke ne bon kom obeli WAYOME no me pese ene ni di nkomo bi na yenhunu tirimu Paul digina so kokko beli WAYOME abesi na yente WAYOME nka ansa na wasase ne nso so ye ne mpanyimfo adi ho nkomo na ne kwan a ommema bodyguard yo so ommema police fo na wakọ na wakotutu no ba ye na de asomdwe aba no me pa atwanya no anti na anam enti Calvin mesra momfra no wai momfra opanyin no na yenhunu kwan e befa so e bebre e beboa ye nwai na eto atimi etwa Ghana sem e ba to me ho yo so e nyame ada roma me gina me na so pa abrantie bi abafia sesi e Kwame Anwona yo Kwame Anwona Kwame wana oni me kasai Kwame Anwona e miti wudi kura na me pe oni wa kasa Kwame na te sai Nyankopɔ adomo wan ni o ya frame na na ya ase wa me kasa free SOMPA aha Kwame me mo nkomo bi asem bi asi na abrantie bi aba betan frɛ o sai Joshua de nasam aba bedan yen sai WAYOME sekan odi twitwa no wa afuo mu ho ne ade a ye che no wo na akobe no me pa cho no krese okobeli WAYOME ai no kre wada roma sign na usifanim WAYOME oti sa na me se ya dai sign na usifanim no WAYOME unim WAYOME sign wa ya odien WAYOME onya ma busuani onya mayi anipa hu edo ni nipa hu ti mana me ko gina ho ame be no ya obi de sekan twitwa obie na ne ho donti mo bibia asamu no police station mun fle obi am plami betutu manu be bisa me bibia o kate no yo minim so obekate no minim oh ensam he Ghana ha ho ensam akwaso Ghana ya kasa ne ye ho tanfo samiti we na minim se me yonku de sekan akwa akotwitwa obi na mesene hu donti makwa akobe no womre fie no medidi nsan kwan na obi ba de wono de wantena hospital ho mesi so duro te ho en nana ya me danse nana ya me ntwa no bra te say no aposifo ne yebepe wono mo de ama wo na no ba ye ne nasefo a waye no wakwa akotwa wa de na asomdwe aba na Ghana ha de ya ne ye ho yanya ene ye ho